stranger masuk, orang asing masuk. Bagus, kucing pandai. Lepaskan ya. Bagus anjing. Aduh, anjingnya mujur sekali ya. Laughed at every little thing that was against the rules. Alright, bagi semua boy, welcome back with me Renaldi Gilbert. Bagaimana kabar kalian bagi semua boy? Semoga kalian baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody stay safe. Duda. Di video kali ini kita akan melihatnya bagaimana hewan menyelamatkan manusia. Selama ini kita lihat ada manusia menyelamatkan hewan. Kali ini Tabu Bale, hewan yang berjasa kepada manusia. Oke? Dan tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita jump into it. Oke, ada orang tenggelam. Oke. Ada orang tenggelam. Lihat. Anjingnya panik loh. Nah, itu kan simulasi. Oke, ini anak kecil dan kucing. Oke, anak kecil mau kemana ini? Jangan. Oh, dia menegur anak kecilnya. Bagus, kucing pandai. Lepaskan ya. Lepas. Tidak boleh. Kucing yang pandai. Oke. Manusia yang terbawa arus emosi egonya perempuan. Lihat gajahnya menolong. Gajah pandai. Gajahnya lebih pandai daripada teman kita ya. Unbeknownst to his zookeeper, a leopard charges him from behind. But lucky for him, a tiger comes to his rescue. Oke. Oh, ada tiger yang menolong. Itu ya, kalau itu Kang menolong itu. This woman owes this whale a big thanks paus. after it protected her from a lethal tiger shark attack. Hah? Paus melindungi dia dari hiu? He came right for Mana? me. He didn't stop. He kept pushing. Mana hiu? Tiger shark? Got me back in the boat, and I was Pandai laughing. When a juga ya strange man paus. wanders into this woman's home, her 120-pound Great Dane Astaga. goes in for the kill. Oh, stranger masuk, orang asing masuk. Orang asing masuk rumah. Astaga, anjingnya besar sekali. Kung kaciri itu anjing. Besar sekali Bapak An Sumbayang. incredible display of guard dog training. This dog will do whatever it takes to protect its Oh, family. kalau ini sih memang anjing pandai, dilatih. Pandai memang. Anjing ini lebih pandai daripada saudara kita. Lebih pandai daripada teman kita. Oke, ini ada bayi. Balita lah ya, oke. Anjing yang pandai. Onlookers gasp in fear when a gorilla decides to comfort an injured boy instead of viciously attacking him. Gorila datang. Aduh, pantat gorila ya. Saya fokus ke pantat gorila. Awas. Itu gorila bisa bunuh dia loh dengan sangat gampang. Beruang. Oh, bukan tangannya. Itu tangannya. Aduh. This dog won't go to sleep until he knows that all his family members are tucked in safe and sound. Oh, anjingnya tidak mau tidur kecuali anggota keluarganya sudah tidur, sudah nyaman, baru anjingnya tidur. The real anjing pengawas. Dia cek dulu satu persatu. This fluffy Baru dia hero tidur. flags down a car to help his owner that's having a seizure in the street. Oke. Kenapa? Oh, anjingnya menolong pemiliknya. Lihat. Tolong.
Oh, pandai sekali. Forever thankful. Of course, you've heard of a guard dog, but have you ever heard of a guard horse? Hah? Kuda penjaga? Biasanya kan anjing penjaga. Kali ini kuda penjaga. Kuda penjaga ya? In a crazy display of leadership, this German Shepherd led the fire department to the fire they couldn't find. Oh, anjingnya menuntun pemadam kebakaran ke tempat kebakaran. Karena pemadam kebakaran tidak bisa mendeteksi di mana kebakaran berada. Di mana kah? Anjing? Maksudnya kan anjing betul kan? Di mana kah anjing? Nah itu A memang woman, anjing a horse, pandai. and two curious dogs team up to find a 2-year-old that was lost in the woods. Oh, anjing menemukan anak kecil ya. Oke. Bagus, anjing pandai. Wilson's the red one. He's my Pandai ya. Siapa namanya Wilson? miniature Australian shepherds. Dapat ya anaknya pandai. If it weren't for this heroic cat coming to the rescue, this young... Oke, bagaimana ini? Anjing, oke. Oh, anjingnya mau. Oh, untuk ada kucing. Anjing, Anda memang Thank anjing, goodness for anjing. this cat, or else this toddler may have tumbled down a massive flight of stairs. Oke. Oke, ada apa ini? Adakah aksi penyelamatan? Kemana? Kesana, kesana. Unless you want to get barked at, you better stop for this canine crossing guard that's on patrol. Kenapa dia? Sabar dong, itu anak-anak di zebra cross. Ah, sembarangan sekali anjing pandai. Ini anjing pandai. Nah, apa? Sabar. Mantap sekali anjingnya pandai loh. Sabar. When this kid tried to pretend he was having difficulty swimming, the kid's dog immediately jumped in to the rescue. Oke, dia berpura-pura tenggelam ya. Memang anjing pandai. Pandai anjingnya. Pandai. Terbaik. Apalagi ini? Oh, anjingnya melindungi bayi. Jangan ganggu dong. Oke, dia tolong orang yang tenggelam. Bagus. He's trying to save you. He's saving you. Bagus. Bagus anjing. Aduh, anjingnya mujur sekali ya. Dan ya mungkin begitu saja video saya untuk hari ini. Bagi semua jangan lupa selalu stay safe. Everybody, thank you so much. Dadah.